We have a winner. Okay, once again, congratulations Ate Fel. And paki-text mo lahat na sinuti pagkitadan tati 500 peso load. Ito ay load with no cash. Ayan, it can be load or cash. And here's a request here, Palong. That man, only you if you don't mind. Thanks Ading June sa pugto. Good job. Okay, Manang, thank you very much also for basta mystery sponsor dito ita madi mo napintas ka. Kasali mo ada sponsor tayo. Anyway, congratulations sa iti winner tayo. And the next time agpapaubing to basitan dagiti sonata. Dagita nga sonata po nga kinanta ke from 60s up to the 80s. Yan lang, limited lang yung sonata. Amuming amin nga dahil talaga po iti edadiyo. At dati jenti nyo. Ay, ang kabel mo dyan? Kabel ko di jenti. Ay, Mixed. Ayan, aditingor di dyan. Ayun, no? Ayan. May lyrics, lyrics. Marod, internet connection ko na naman ni Manan. Orayan tagarod. Bago kanta. Ako kami agkanta. Bumasa ka pa kadagiti tatumpay nga pangablaaw. Apay yata, you lost internet connection. Okay, we would like to know, no, kasanumot dita internet connection dita, no, mga kami mo laeng, apo, kada kita ka bang ibang You Made Me Live Again. Please. You Made Me Live Again by Janet Basco, 1982. Sumikat yan, sabi ni Sir Emil. Opo, ni Sir Emil talaga mga dictionary, library iti ko dahil tati library iti music, amo na amin na kita, nahilig ti radyo. Naimbag nga malumi yung mga kuya, pabati po sa pinakamamahal kong asawa, Mrs. Jonalyn Reyes Tolentino. Sa anak namin si VJ, Ma, I love you so much. Pakikanta nyo po yung On This Day. Okay na, yung kuan. Once... Agbasa ka pa iti messages balong. Manong greet mo nga kami dito dito na nagiinuman. Si Dennis Batuyong, kan Rodel Castro nga adik ti COC. Kan kastamot kanya mon manong agiyaman Herman Loreta itikiri apa ya pati data ko buffering mo data kanya pati data hello mic test ano ba nangyayari hello mic test ay Kuya Jun kin JM greet ko man ni Ronnie Palak sa Arabiat from Boy Manuel. Salamat karoba song You're So Warm. Magkakadiferensya tayo sa internet. Oh my God. Sa pinagatuwag din 27 online listening to us right now. Wala na naman. Oh, you lost your internet connection ko na. Oh my God. Piman. Okay, i-reset ko lang apo i-reset ko lang man dati internet. Ulit ang pumasa balong. Okay. Oh my God. Buffering. Super buffering na the internet. Oh, sayang. Kablawan talaga ng balay tayo. Okay. Nanay Lourdes, ading Juloraan, Auntie Nancy. And of course, my wife, Juvie, anak ko ni John Feliz, Jason Fiel, Justin Fiel, kay San Sebastian, ni Tatay Felix, ni Annabel, ni Manang ko nga Regina, kan adagiti kakaanak ako, especially kini Sir Jojo, winunti kaanak ka ni Jojo, Pasyon, kani Odessa nga celebrate itatangal daw iti anniversary, the happy anniversary, kata kayo nga duwa, kan sabi ko mata, agtali na nga nasamit na tating kay panagkadkadwa, ayun. Workout. Buffering forever kunana. Buffering for life. Gantak pala sa bali. Okay, kanta ka pala sa madamatan to kanta andaytan. Tulo napigsan to the internet. Okay, once again na po every Sunday nako quarter lang 20 minutes lang din nababatin. Kung garod. Basta lang ang panawanan.
Nagatin Hindi lata request dan. Aji nag-request si Jai. Mixel. G-text line natin yun. Okay. Ikaw magic ko ano ka. Okay, as requested of our text line, here's something from David Pomeranz. You stand today like we always dream, starting out alive together. Light is in your eyes, love is in our hearts. I can't believe you're really mine forever. Been rehearsing for this moment all my life, so the next surprise if the feeling starts to carry me away. On this day I promise forever. On this day I surrendered my heart. Here I stand, take my hand, and I will honor every word that I say on this day. Not so long ago, this heart was just a field of cold and lonely space without you. Now everything's alive, now everything's revealed. The story of my life is all about you. So if you feel the cool winds blowing through your eyes, I will shelter you and forever here to chase your fears away. On this day I promise forever. On this day I surrendered my heart. Here I stand, take my hand, and I will honor every word I say on this day. Oh, I've been rehearsing for this moment all my life. So the next surprise, if the feeling starts to carry me away. On this day, I promise forever. On this day, I surrendered my heart. Here we stand like I'm blessed. Please say you'll always look at me this way, like on this day. On this day. Ngayon po iti oras 17 minutos apo langinan kasakbayan de las 3 ti malam kaya't madama kayo nga dumdumag kaya kita pa kayo yung manang John Sariales Kaya ka ng John Mark Pastor. ito yung lang apo 97.7 Sweet Radio with our program Adda kami manen. Kaaruba. Kami manen, adda. Ngarod, may isa pa yung requesting kampatgan. Kung na dito ay please play the song Only You. Kadete ngarodan. Mo din samat. Haman, we are connected.
I'm back again. Ganun na, okay. Agpapado tayo ang puti internet connection. Kagaraw, baka madidamanggag. Man. Okay, here's something from The Platters, interpreted by my partner, John Mark Pastor. Lalaing ang balong, Kagaraw da. lalaing ang dito, Uyag pa more.